Alekte Quercus, Yamaran Gan Mara, Dialcajan Guasame, Neshkon, a coach, Quercus, Chacon Camroineke, Kobika con Yovka, Bicacon your squad and Decon Jalgaka. Cajun Guasame, I tried yesterday, code even could share a con, but then can technology can allow for Decon share in such a way. But could no Quercus, Cajun Guasame, go ready like a con commercial Pentacos Katuk Linglesney, Kangashkon ho. Ke ben ye ke bal ni ti jen diech me cha ko lat ja ka gwa sedan kala lat ka gad Israel o ke jen gwa sedan men ci tok tin o en bal ni ti jen diech te ci kwar ko zara laga ko e jen gwas me pen ge ye ko skaje me ku jaga le jek mo ku ko le la sholo ni al nyam a ka ngai ko no kon ne de kwal sholo ji kwar ji shu kreso Kajan gwas ito kontena ka jogame lip kon mishale ye en jog kien nyal en jog so tega kel mo kola gor ko devin share kon ko mishika me la toga kor ni ti jen diech ki jongne dambaro to kwen ke ko kor ka me shabal in shal pass over chala so men gor devin share kon ba kan ba men so gor on na tega dit kon ko le na na to ko bi men me yo mana kulo kana men la kon ko jen di me raja ko ngo raja ko kuyungo ga raja ga jen kui masi kama bokona lad so channel jamirling pardon me a second
sana lang sana quarantine ko ba ko kam yede da kon kula use are identity ka should Jesus gwara mongon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob godina lagu ko jijin kwaro ko smral godoro rong ke la ko lus ko pon reido re dial ko koy loy du ko nogdu ko sa ko jithere roine dial ba kala do godin leb jis ko leb shar ko godin ko ba ko songa reiden kada ne gor godin ko jen goz ngoro ko de ne pal ko so kene ye kene dial shaga jitti ke shurgar ni Yesu Kristo malakwara inono so gan mar kan nye mar ke saga me men goro da kon share ngai kon ko tege shang tege bal ta kam gad Israel kan bal ta tone to bal me cha ko lat ko kor ni dijen die from the time me cha Passover me cha to kane jurai misal sop so chumutere cha gad Israel cha ga jogo ko na rodun jong na dambaro to bithyang and so kan jong dambaro to plus shang kelen kula la shang longa and then bekane ni dijen die so shal shang me la kai la ga sup keje kajan gwa ga ma shaga Israel shaga joko bien bel kun ngere yen ka bien ka nong bien ka bungwon kos a kenyen ga ngere kenyen ga sham so kajan gwa zo mo te ga mala to ga ne ka te ga misal ka kwire e me la ga Israel let kajan gwa ze dan let ken ko gor kwaro ko zo be nyos tan bi nas ba ka ken ga ja ka ka me ja ka ko news ja ka tan bi ye kos be wo ping ga te ke la ken ko na ngai ko kan ga Israel me let ken ngo ga gwa ze dan la ken ngo ga literally la nyo ga na ga dorma be kana lat a Georgiatain ko lat ka je so kan de diala to ne chi guru ni lo je nyo gwa men la let kon ga re ye ka so men ko la gor ko da ko nga jo ne shang en la kai la ga su ga je which is shang nin di jen die ajen shang ko ko la ba shola wale e Pentecost so mi jini wika Hebrew shola Shavuot ajen go da la ngare ni diala la lodani ala sharaka gem goda la ka ngar kheje and then ba khay ba hul to ba Israel ba hul nong nyam taban okol ga ram hul la high priest so and shang ni ne tijen de jama mesh go ashro la tan ne o ejen shang e ja shi ga ye ko chi kana receive kheje me shaga joga Yesu Kristo ko shwa Jiɛn ta ka Jerusalem amena mi sha ye ko chi ja receive so chicken ye ko chi kana receive khejen that day major penton chicken receive again that day kelam which is very important along ho jiran mijin shol rojin Christian kajan gwaza to content goro be ngako calendar and kun kut kaje a calendar mit one thing that you have to know komo kan shi calendar shi ngaj mane kan nindi shi koro ko ko kon kulo joko ne biaga kujak ke biaga kwan ke biaga yop so chiku bi yop ko gosken bro de jagalaw either be yop some days before ke some days after so reality ne kwaro ko zlada ka time men change ga set ga so and topic right kon ga kwida gwa men shawa ka me shi ye ka me shi shang nini ka jen die sho so shang mo ngo me shi pen ga je chawa chala da gwa ka la jang ne ka la jang ne shokaraw chana jabar ko ne nyok chawa ka me shi shang nini ti jen die sho katika dial gwa scale ne en gwa zemo shujo ka paraka Nial mishet ka pot jam bidit ka shwe duel in nyur ka sin tiang kelew ka shwe shet ka bol match shwe shet ka mishet shwe shet ka bol match George shwe mishet ka bol match George kake shwe goro dag ka wasni ken kandial ka shwe kandial siang ka ye in go anrel ro ka shwe ka right ka suk te kokien ka long chi ye a kamke so me shi to ke jen gwa ze dan ko ne chi ye ko se ben ga ka char ga jom pud ni jen ban me che ben duel chawo che duel che thiang already gwa ze nyur gan tin ka chu to ko bol ma mi nyur wi ram kel ga ne diale te te duel so me chi ye ko me che ben point ke ne chi ga thiang ye ko chawo chu mutere chawo chu ko rai ka suk to goal kin suk to goal ko la chal ke ne ram rai ko to ye ka a thong min liang ka a ji wen mo na me ka wen mi ngash ke la di Jiɛn di wa we me shaka mala ran we de
malarana wo waka America ke waka United Kingdom ke waka China ke waka Africa ka we kan we Africa da so kan we ti tano to we tano ne tiken ga shoot tiken ga shoot ka tiken ga suk lengo so ko gor kwar ku do ne chi shetan ta babben ga gwa da babben ka gudo ko ba kon ba met so chi we to ta ga mention ka ta ga mention ga je so chalat kon ko ne te kulu tisin chicken kon lar ko ne do ne te yong kon but listen before ken no mo ken lar chawa konji Persia ji Madai ji Elam ji Mesopotamia Judea Cappadocia Pontus ke Asia ke Persia ke Pamphylia ke ji Egypt ke sang Libya min dung Syria Cyrene ke ji Rome tawa ke jinga ke jur tinji Kuris ke ji Arabia so mu ko ke wi diala tan tigantan su ken ne diala kul Jiɛn tin tawa chicken jagling roi ken su ken jaga ne kangane ke ji Hebrew kan diala to ga da roi ke to Hebrew ko ken ke ji Jews but chunede ro kul how come kan roi ken go su to gold shake ne ti ba wina de ko ken ne menyu za kon ko ne angutede tawa roi kos me balat tawa balat ka kan sung wen mon dialate ajan the purpose of ye ga ko baroi ko de tanong jujus ke Yeshu Kristo bada wi mon ka balat ka suk dia so ka meta ka mai wini ken o bejal shara ka mai be muskelu bemer tin jeg dialan chirar taitin ka shan jeng tawa baka expose ken dial tawa chena ka mala mai dola wa ngabona ka beller tawa bejal chena ka bom ma jala mi chetem mi charoi ko chala do gwa kan dial la ten gon jeng kan dial baka expose so chikana lar Lincoln ke latkos to bom ka sukon so this is what it means to speak in tongues so nyimar ke damar mite ga lwakot millinga jika roi kan ga tung sha tok na roi kan na ta cha sha wi mon gwa me suk to chi ga suk ji wen mon chi ga suk ji rol nyal ka suk shaitan te cha yor pen ka shol ga ne shaitan pen ko be ko ngolel be ga tengna be kan ko le ban jar so shuro de jako ba jelim shaitan brane jogo ber pala ga kwira betedo la widu karwa ni to bola de yo bo woro speaking in tongues kiro jago suk jangne te chamaleng wi mona me associate en gor kwara kuda so chamu ganyo ga largwa mene chaw ka shune kokien to boy ke we ken shiga yonka kwang so this general tong shanko misha bom kos chanen kana long kos chanen gwadin charo ko manifesting so le 81 le shaitan la na we use ko bikan long mo bikan loko ku kan accept and then bikan la ro be ga shaitan so chino mo to ne ka Yeshu Kristo gwadin jaga point out jaga gwa me ko shi kana gor ko ne bikan accept ne Yeshu Kristo e gat ko zala tok so chukan laro ne en ye ko poina de jaga jagwa ga je ye kwargon jeng min dinijen mun kule langa mun kwal sholo buildable so roin mi chala no mon so amala tong ni shang but chalo no ne ijen gware but lenga ma chala gwa mene chaw men chikana boy ka chukan we chiga yong kwang chu ye ko chu pu point peter de dit ka chu tok da chu kamnyal ka chu de larade ka chu peter rojet kene jag downwell wujekel tinkong shwe jawda kabnyal ka shoka jok hi yen ji Judea kene yen ne ideal tin shanka Jerusalem amma me shublush ni kun kallenga min lara ka sok ne titi kan ga yong shit ka min shien a shiene lara ko ngode esa bangwan krunwang kamme me shalar agog ni Joel so gog ni Joel take a mishalat at that time talat charai ke men bukulu toka ja kataya bikin yekos akula receive ke so chana nyamer gu kenyam angu chi Joel ladon angu chi wudi shalat Joel lar
take a right daro to shall mention kajan bogo pai kono kwen chawe en point den ye me be pen ke shang ni jen die shang ni jen die jamon alengu chanyo galar ko ne en men kula pen ka jaga at that time chawe ami cha kon lat agog ni joel so mo ko kon gwa men shang ni jen die take me cha lar tan ka jili bai shoko jandaro with a dog bas wel die ka kwen jili bai shoko jandaro with a dog bas wel die gwa men take me cha lar gwa me chawe kwen jong ni dang baro toke ni ke shang e gur ni shang longa okay ngai kon shang gur shang longa a shang njol ka jok okay so chawa ejen bukana kwantina ban mi jini kwane kan jonga da baro to chiro den loikanin baro bego pentin langu ala jen ngwanu da bangwan but kola la shang longa man tuku jok passover ka kula tare de kane mis jura ka masal sop la jawa kwan ka tin la jen shang jen diejen ko kwara ko gor nungu gor ninnin ta tare jong na kan dial so che ga jan gwa ga ma cho kwen jong na dang baro to ga ne ka shang e gur ni shang longa shang e sobini mush ngonga wos ni belku kwene nindi jen diech ka shang in gur ni jong ne dang baro okay ejen bi mush bel tin pai shek chusop kusnyal Raidwell kun Bramo juraini dang rau no tibaben ngwang kaletke kake kalat kake kangwan ngwane togni nupa mikokok kabakabul eshake mush sop ala mush kos kabel tinyam so charwaj misura jama chalat ka ko ne belten godich belken chicken shake shawa beken kai belken beken ngun ba ko nong nyam ko ba ko lu ngun ko yo mi chukot ko accept ba ko jo na beken ko jen beken ko ngajo chicken kwaro ko chicken kamu chicken ne this idea be ke men chole tithing as well ko bu wal nyinu ko bigasup ajen godo be this idea then as well charwaj mishigarwaj mona chanyo galar ko bu kwene Israel shoga jandaro with badak pas jandaro with bakel chalar gwa mene shawa shang in subu kudnyal mushbelku tinyam ka shang ngaranger taye ke dol mirelro so shang mo chaga jogbo cha kamga ko bikene kabala shang longka so minyu the konko kan jong na dambaro mu bu ko ne bu thyang enjen shang me pena ka shang longon ni dambaro okay that is the first thing so kapena ga shang longa ni jen baro shang pena ga shang longa ni ndam baro ka saka nyogo joko ne biarudun matgwa kel alabon merero da la bia kabala sabbath day this is one thing so mi news kon ko ne and this day of pentecost ki shang ni jen die me ki shang be ye ke je tawo shi shang mi to outside the sabbath day but the shang ma nyokan sabbath kel okay so akel meda kono ngai so anyog meda kono kula ngai gwa me men chala ra gomni jol jene chawa ka kor ka momo hen ba yere wosh ne ideal ka bigat kun kan nye kun roi ne gogala ka bidit wuni kun lag lagaka ka bingwene kun news ni nen enni ne to ba yere wosh jang dial ba wuni kana men so chalar kon ko en shang mone mon kwala shol ko shang ngonga bel tin kai ki shang en tup ke kai ngwane dial ka je pena ka shang longa ka chi bible lar kon ko ne en den shang mo e shang mo ba ye ko ba wo pinga je mon kwala lar kon ko e jene chala danga e jene chala gogni joel ko e jen shang ye wo ke ye ko pinga je so what you ko spinga je kajen shangamo chawa kane dial bejek there is two condition they have to keep the 7-day sabbath ko mu wi kam ni shang longo mo dien chigo wi palga sunday bi shangamo ne bejek chala no pan so bejek la chibi takangu chibi takanyu aksen kichi she that blessing chibi receive men do dien bu kona ngajere de oh
Shangamo ne pen out of the calendar. So shangamo pen a calendar cause ka time and chelat ka jako ka nindi jindi shanga chago kwen from that time la pen thin gajen gwazamo. Akon mena lar gwator ka kwi calendar ka cause. Te garauti cha kamran me kam garan kan nin bal ka titine. So kenin bal ka me kam garan ga kam cause garan ke two reason. The first reason I come karan ka je o ne ba kwar cause ba pal radiant. Kanin diala je set ka goskien ko bala to do ba kwar cause ba ka pal ka je ray run ga nomo ba korpan the dambaro. This is the first reason kam kwar cause ka je juice ka je ka chaga kam kon ko kama ka ne diala pal kwar cause ko pal kon kwar cause today ka shawga kon je juice ki je Israel ka ye cause ti ta kon kulo mat pon Abraham ka ye shu kristo ta kan da diala cha kam ga Israel ta ga kam kon bono ka gwazma but mun kula la daga wona ne ta let kan ga ke chawe let kon ga ye at the moment so kan sacrifice ne te kan kula let sawo ci guru den lo jala palle ke jen gwaz ti kon ten ko ci yeshu kristo la ros dal kosmen ci liu ko kwidwere ne ne dial shana ko red so tele dot kiok to gorko da kon gala nak ke jen gwaz me. So the second reason I come kwarkos ka gaji jus ka kama ka kon ga o and plan of salvation cha ralaka ko kwiran ke lewi mon me ko bran kan ta ga bran je a to go naka liyi shukar so a wona ka lune jogo men wona nyal kan ta da cha ka la ray feast day ne to kon ka la lokto ne ke jen gwasame a jene ku kon yi shukar so le nen ko kan liu ga shang me do dien te liu ne ga jen shang e kam ga gadis so rar mo kwal sholo passover but ko nga je odong de lo ban pinyiru ne de parwe che Israel che jaga che jog laden me ko kwitim ga and then che ga nyota new wonde ko ba ko lo lar ka je kan wo ne je ka kan wo ga calendar but che jong ne ka mi che shanga mi che shop bien jurai bien a shamsal sop ka bien pidena wal bien kamas ka bien shukun bien kalak ajan ta chalat ka gwame so news kon ko den gwade shi yeshu kristo me shi jaka me shi ye ko shi can receive can receive just on any other day ke any other calendar so chawa chu kwar ko the lebe mene me shi shang ye ka shi shop ki shang ni ne ti jen die je ko ne la lat ke me shi shop chu ja chu ka chawa chu kan ye ko de chawa ko shol e lebe shu me ben chu kan ko receive ka ja den shalat kon ka jen ku kon le nen ko Superior kulo nyos kene de kula la juste wekos ka ko lar kene hey neme ne te tik chiko yong kong but chogo jogo neme ne she kong titin ekende cha lat ko betwok kama la problem jene so sam kon to wan mu to logo ne lar kene ken balo kostiti te cha kamna ko ba pal ga ka ne to wan lar kene cha ga padja da bran wude yaktin cha ne de to Chao can promise ni dial to charala queen nene chao bekan. Good thing is this. Me jira me keep Sabbath. Mu ijagala keep Sabbath ko guade. Be ye mone bijak. Mu ngat ko yishu karaso gat koska kozent nyal ajan gwan krade. So bungutede because beje kware nene. Ban mu kozu ijagala nene tega nyingutu kong to polish ka men lar ka je e kozan palka because of algorithm shopping and nalle gwan ga gat ye ko zangware these things a demonic doctrine so she da mijagra bible ga but chawach ne din wan rana kan ka kwishar ga da be do be rok and then be become na bo na managen so sharta daga ta kuzni goyne te shalat kol la kan ke ba kwaja la jat ba moy ko musmare ba moy ke shik and then ba ko la nyam na ba wona mejen so jen ta shar ke so take mi chala de nyok ko queen ni al min jok min lep kon god kostin shoro ne na ko gon god abraham ke yeshu kristo so take mi chala ko queen ni al min jok so nesh kone ko ni al jok akana ne ben take ni al nyam mi shipen ni al nyam mi shipen e jene cha receive ja ka jen gwazedan take gwaton mi chala tan ke james shoko diesh bas paro cha woka ko kuje moda mare
leba ke bet amene shang in beben ka kwar ni Yeshu neneje li peace kaka shek bel tin sha peace moon baka li bida amene mi shinyal in jol kana nyal in jok dem so tega nyal in jol mladem ka tega nyal in jok mladem so nyal in jol la dem la piet kana belga ngai kon mi rol che benin ba kulu we che pinche ker so la nyal la be nyal mama che dem pe nyoj ba ngai ko ne cha go the peace kana be ne dal be ka piet and then mutere be bel be ka shek so go the kan bel kan no to ga shek la ku kan shol ba kulu met so nyal do de la dem nyal mo ne ejen go the kulu shek bel and then ba ku shek so cha we ne ka ta men de pit be la be la ka lebe men mi ga shek ko gwan ya la nyam men gwan ya la rewde so cha wa ejen gwa cha win mon cha da la ka jeta mon so ko gwa zedan kin ya la nyam cha pen ga jak so cha bel tin ko la roi ko cha ga pet ngai ko na roi ko ko pe de cha pit ke je ka tuk jang ne ka ta chicken roi ye ko chicken receive ke je from the beginning cha shat kumu cha shat ka pet bel je ne ku Jesus kon la kamu ko ne she pit to pit chota ga bel tipen de dop chota ga ben tipen mun misel mitara mreda pam ka chota ga bel tipen rai kwene ka chota ga bel tipen mun mugwa so chwa balat kon ko ne Yeshu Kristo ko kan point belen kwal pit raikos so amuna mane aloiran so ka tayo she got Israel tela jijus ki jag Yeshu Kristo dawaro tai chaga wo ye kos ke je chukaroi ko chukana wala the first time ga nate churian matka chawa agent pedanyam so now bell pit can shaken agwa da kan ga nger angubi togo chawa ne nyalan jog binyogo dem nyalan jog mu dem this is the sealing of God people okay ko this is the sealing of God people ki tan bel ka ne kos ke je ko bi ne kos ba ko ngai ko ram mene shega gwa ba marai kwaini ramen chure jako ba wat ala baro majol so bai pur jol kel tomorrow ka be penega bu wo gwa la jol la ja we wa maten so charwa mi shiro ja mona chanyo ga largwa men ka jol shogro bas jandara wure dok to alojdun test yen jizayen alojdun test ka kos nel ela kos dun ko che yemosh ka nyal ala shong dun ka che yewosh nyal che yewosh nyal jom kana nyar wel shet kemin wenka was kwambel bika siang kabi bisak tiang ka kong kene liet so chalar kon ko tega nyal malabuka kungu tega nyal malabuka rol ka nyal malabuka jom so nyal malabuka rol pina gaje and then nyal malabuka jom wotungudi shamgane kan bel dial tin chakulu pit la shugwaz din chasun badin nger bel kwala lat gwa men shinger bel ko ngai kono ko mishiroi ka kwinger bel ka tanchi bible lat kaje so take nger bel daro tikane twan kan understand ngai ken nger bel bi Yeshu Kristo be ben ko ne be bel be ka nger be wunmon be nger cha ka tancha ko lat ka aka news kaje ko chujak chajok ka Yeshu Kristo chujok chu wunmon cha shek now yoro shar ko be nger but take kel meken ko ngai gwa men so tan ba yekos ba wojre jang gaje chaw ba belt nyam ba nger ko ba ko present to God ten kule langan ten kule la neti bas dore to corrigin one do one chalare Bible so kan ne to ba present before God ka ba mo ke yekos bene to bu gule Jiɛn ko ro ko lolat kelew and then biken ne dial ko hawlo nyot John kan news chogo baro biken ne to kulo news biken ne dial chakulo news John la let bar mithel pek so biken ka kulo biken go la roi ko men ramita deceive so this person betede and this person money baloi ka kus charwan mi shiro je mon cha nyok ka hoshe shogo dok shogo bakal bas dok cho wana ka je ko bane jangash en kusnyal ko bende joje shede ne ka kan shang ka beben ka kon
shede ne ga nyal mi yik pin karwel so ngai kon nyal mi godo chi nyal cho be la win mo la nyal mi jine leje jala ja ne ni lawo ne chi nyal ke lo por del chi lo jala de shar ko nyal ja bene le ne ding wana ngai ko ne chi nyal de shop so bramar ralaka a mite ga dolo min lon be ralaka gwa a mite ga kado mi kan puro gwa so be bel ka dal be ka shajpin so char la da mo chalat kon okay news ja kon ko nyal njok cha chat ka bin ye ka min bugula tede cha chat ka bin ye ka min be ben point nene tin 144,000 ke bas dore to quarter gen ngwano de ngwan so ka ne to mi ye pen point den bugu kula Jiɛn then be ka roi kut kula lat ka bom longa Yeshu Kristo so kala den ka roi kos taw bne dial in tam mede shaitan ka roi ne dial whether gen Christian ke tirar ke tela kon ngade ne taw ka gen shanga mon ba shaitan ba mere ke li ba we re sharana ba wangna ba ga lep and then ba thok ba ngaji ne ga gwade bran kulum ne je tan ko yes tan goro ba so ma ba gwar so ka dit shoga jan ka dit shoga jan baro wude bakel ka jan baro wude raw shoga bas bakel tawa akwar shit ne kan nyal mishi joy de muka aje shit kan yer ti shipping white so ngai kono nyala nen mi dam ke chawa ishi yer chi dam tiang mi ran bera la ran pinyo gudni take a different along la ran aje ga lawo ne menen ngwen ka pin chi ngwen ne ro ri de la ngwen mu gwalong so kala joy dial tin kula te pin chawa la ngutede la kare den tok kamu kamu donge ejen sha lar kon ko to ngure aka second Samuel shokel aka Samuel rawe shoga jandar wure dog bas ngwan chawa shede ne ka kan shang ronwang shede ne ka kan shang ronwang misel won shede ne ka shang inje joy shang inje joy ne ro pin ka coronel so ngai kono ne mi shang ta lep ka chinyal ta dam wado ku joy ku karoden lawo ka mi je karoden ko ngai kono bono ko en shang pidongu pide jen pide joy ko en meso ku kana la jegre mon la kana we converted ka jisken da toja kon so mi chalar kon bono ngwamo let kono wado chinyal ta dam wado ku joy roden lel chawa jen tabu bin ka yekos pointas ko ne dal je wado china nyuen ne dal je wado china lu ka shing jeng ne dal bana je galawo ne chinariap so katina confusion wado bukulo ben chawo boye benongre sharna bechene ka nyal bechene ka shang melep gwam tala porma ganga grunwa katale piule kan joy kula rela ko buga danyo gwa chawa jen tabu te ji wej mon ko ramu won no go linga roi kot ke jen gwado chawa jen gwa taslo je bitatin a kan nok a ka shang ye ga dial chawa bu rodin manifested at that time so chalar kon ka Ephesus choga kelbas wal jok yen baye bil ka bil ye in gwa in rel ro min shalar kamame she talk me shi yen right in sok ling mila suk to go ka kwi kanadun ka shu yen anga so milar ka kon ko ta ba Holy Spirit ba receive ka je chawa tungode chawa ajen waye ba na seal ka je so mitega seal ke bil mitega sign ko zintek mishimalenga chalat kan news choko baro so dobo ko na la mo ke jen sign ko zintek mo na chawa ye ko jen bene jen point out on it okay ka charo mi gwa mo shika raja mo na chalat kon Yeshu Kristo ka John choko wal ngwan bas jandar wuri dok chawa ramu ngot titiwo ko nok chawa bu gwara nok kabanok bo kan kwan gwar bne brede so Yeshu kana gwan tal duwama do den da kam bredu kaje physically but bekan gamu bekene process ke yeden bekene kana la dundien so bellene karedu kata shi gwan talare Yeshu kaje we mon gwame so bu mutere beji use ko belene latke ajaro jama chalat kan news choko baro bas dok chawa jak showei shwara win mon ke bar ke jendak amene mi wakolar kost nel wa lar kosda nyam kandien wo mosh ke bil ke san ke shwa pek nas tin cha mosh bil abas dore to korkel with gen dangwan
with a one. So chalar kon ko time me kam ga jag ye ko zingwara ro ka shang ni ti jen die ajen shang amone bungutede bi ye ko be pen kan chi 144,000 ke bas doro ro kor with a jen one with a one. And shang amone be pen ka jen shang e shi jag shi ga ye ko chi kan receive ka je ka shang amone every year la pen ka shang longa mi shi calendar e shang win mon ga je ko mi shi je. So shang amo pen ka shang longa every day Passover mun kule la shang na ka yishu kar so pen ka shang wal ngwan ka pain kelen mila der jogo ka Wednesday every year wala pen senu na shang. So mishi calendar kos min mi shaka win mon mi shi jak and then be jako ne kan tidiala tone chakalat ka bi ngaj ko and the reason me kwani rai bible kala jigo ko tege shang mi cha gor kana paida kel mi jini bi gor mi bi jini bi gor ga kan calendar dialat ko la use mi jini bi gor ga calendar ko use ji use right now me jal ga pai shilo da ma ngaje ngular ko ro man gaje mi jini bi gor ga jen calendar ko ko la ten kon ka ji gregorian calendar ko la use ji won mona shi da ngare ban mi chu ko bible mi chu ko calendar re sha ga won mon gaje akos calendar recha come Enoch, calendar recha come Noah, calendar recha come Abraham, calendar recha come Moses. So la we jigo ko kan diala tone mishi ji calendar rechi u jigo yo la we ngaji ko the reason ala kwaro ko da kajena mo goro tega mo ko ngaire. So this is the reason. So en shang amone be pen ka shang longa mala shang ni dambaro kajen shang ni jen dia mo shang longa da mo kwala lat kaje chao pen ka shang longa lao they all both together. So no mone Tethin bona many day of atonement. Ke shang lul nagan men bagag si ko loy. So bepen pen abana ka shang longha ni dambaro. So kan de dialogue to gor kono bu kon widan latin milip kono kwar ka gwasde ko bu kon te jenga. So ajen gwasama bu kon person ka bu kwar ko be boss kamal come take a question ke answer magoro ne di si ke mitte ga makan shop loidu goro ne di link kadi ta shop loi keje so goro ne you can contact me email at tutbothwell@gmail.com ke dia shol ka telephone ke whatsapp number plus 614 68 915 So bu kwaro kus be boss yendial ka khoy loide kanun nok de ringwane dial shana pal ka bana nam ko ga ka shud Yesu Kristo amen gwara mungwan shungni kus Abraham kus Isaac kus Jacob ala ku ga jen kwaro kus meral goidero. Thank you so much, Lord, for your love and for your kindness. Koshine boss ringwane dial shakalat gwadin arwaini ti gwadin aka shub kana ita buka lengo gwadin kalab jiskian kalab loshin ko de ka kam shop loy kareb nay gwadin ko tin dial nay gor nay hoda ka ngach gwadin ajin korapus news ne dial so kan dial cha ko ti ke shud gadini Yesu Kristo malakwara ino no amen.